RCC w'ururembo rwa Mbarara Lieutenant Colonel James Mwesige nagira ngo n'icyo busaso kureba ngo bari kushomesa mu mashomero ga government n'abatunga umushahara mwinji kandi umbwire kongo kutunga umwana mu grade yo kubanza gagumerega rya mino ga ruguru ekirizana go headmaster orari mu kwinguza nango 50% y'abana bine of first grade azacho yoka ngakora kabaye imyaka mingi hano nyoni gukunda bakigaho kugira amazima bakaremera izo barumwe bazo mukaza bagira ngo headmaster orotashize bana bati agacyacyuka ubwo mwaka ba headmaster bazacyuka abantu bazaruka umwaka wakoratsiro 100% first grade abana babitakana twatunga ko mu gisharhanga katubera w'abana 80 na mukaga bona first grade utarkureka mwana we karamanariyo arasisa genzuro misho yashaba barukwebembera ishomereri okora cyone cyo kubasiko kureba ngo mbarogwa abana gweyongera ahabo kubecombeke cyo mu mashomero ga UPE ne cyo mutano ubwo bushomero bwa private harimo abashomesa bakutunga bisharani harimo nabana ngo abashomesa bari unqualified harimo abashomesa bashomere nabo obinguza abana aba government bakagwa akabahuki Omugandi nkagumwa hamiringwe genderire kutungura ebyo bwegeso mu Uganda tawno kanso yarwanya mahembe etungira ishomero rya Seed Secondary School okurugo mu government. Rwanya mahembe Seed Secondary School etongozibwa mu jwecha rwa president wa district ya Mbarara Rogers Mbabazi izo bari yanyomwe bazyo iza kushaba contractor okora umurimo murungi kandi mwena baryaha reka twatanise turemeke ngo twamonitoringa project age ishomerere ndereza kombe ko mcyaro cya Kacerere ndereza kumaraho billion zishatu hamwe na million nkaga na mwenda kandi rapatanasibwa ba company ya Cream General and Technical Services. Itwe moto yitu ni okuhereza excellent quality services with technical touch kurangu daradara ekintu kitero gukora na n'umuntu yakireba atakaza kugira iki yabuze no gutora kandi ke Seed School age nabarimba shaba ngo document yambana so ekidarebe nachi kugambira kandi ni wotantambika kuri wo kugambira sente zo bakushashana uri bamuvurumya Uganda wena ashimirwa bana basakushimisa umwana nakasente kache karungi wena hazabo sibe gavumenti ya NRM kuteka teacher aha mwanyogo nehija kombeko hebyombeko bina buri cyombeko cine bina bibiri hombeko laboratory ya science hamwe ya computer main hall emiryango mukaga y'uburaro bw'abashomesa echayi hamwe n'ebinde berahwera bejo mu kushoma inda Aidan Bataringaya hamwe na Arwaswa.